Oh. Saha itu awalnya? Wah, hanya amat awalnya. Bodi nama bagus sih, tapi sahanya. Jangan. Akhirnya. Wah, sahanya itu awalnya. Bodi nama bagus sih. Wah, lumayan sih ya, kebaran ya, gebetan ya. Kayak bodi nama bagus ya. Kuntilanak lainnya. Lain main berang-berang kuntilanak. Gelis ya ya bodina kah. Beda. Terngintip. Terus baik sapuerkeun ku aing mumpung anak lebaran ya jeung malam takbiran. Iki boleh sih di mana mah. Tak hanya sasang tahu ya. Aduh, kurang keren kieu. Mahanya. Sendal jepit deui. Oh gitu. Kenal lah petna. Sabarkeun wae Aduh, parusing amat sih menyandok lebaran. Boga baju. Penta ka emak mau dibelikeun. Di puasana bolong bae. Aya ke nu nganteuran? Pusing, riweuh. Jarang tuh mati tadi nu lewat di jajan ya ya si Ira ya mah. Bang Panjul ka mana? Lain ti tadi ku aing di jeuleun. Saha eta awewe? Emang pajar saha? Pajar kuntilanak we urang. Mereka bina-bina. Lain kadia leutik sorangan bae cek urang saha ya awewe dilikan ti tukang sorangan. Sorangan bae ti tadi nang nu lewat tuh lewat ya. Panjul. Nah, udah nu lewat. Atuh supaya hebat be di dieu jadi tadi di dieu. Urang we lah hanggeup lah dia menang teu. Mangga menang bae. Hanggeup lah dia lah. Aso. Ari Bang Panjul teh ka mana emang? Ini tuh orang tadi nyelu be ti ditu orang saha karena kayak awewe sorangan we. Tadi nama lumayan we jeung malam takbiran. Ngeunah amat dipake tanpa lumayan. Mung amat Lain maksudnya biasa kos sudah ngorak itu orang OTW. hayang romantisan segala, kos budak ngora bae. Itu kan teu budak ngorak bae ai lengoh mah. Masih orang OTW jalan-jalan itu malam takbiran. Emang ngora keneh gitu Bang Panjul? Ngorak lah. Emang sekolah. Ngora ge di jalan sedotan. Bisa bae. Jadah bawa para rusing, tersel di dia mendingan budak. Aduh. Oke. Di marananya budak? Emak, pusing. Yang beli baju, banyak lebaran, pitran cancang oge. Minta duit kasahanya. Itu menciga Mang Panjul. Jika namang sebaik di kota. Sampai baik supaya tanya uang. Penta tuh duitnya. Jualan baik kereta. Mo. Terima kasih. Nanahonan ay siya. Mayan kok kita duitnya. Bang Boy. Tidak kenal nih dia serangan bae. Tuan budak si Boy ya jeung si Puput kamarana bawa menililam. Nah kamarana emang enggak? Tinya menililam teh tadi nangguan kecarelas kamarana bawa. Kecarelas gitu ya. Nyaho. Nas Panjul. Astagfirullah. Jadi sia deui nu muncul. Ini menekan muji gitu.
Panjulan karek baik di Jakarta. Oh, anak naon emang? Ya terek ka dieu. Anak naon ka dieu sia di sia mah. Mana THR? THR naon maksudna THR? Guru minta THR. THR tarang herang ta. Mereka bina-bina mah. Jadi nage ngahalangan di dinya aing minta Nanti duit. tadi jadi dia. Si di dinya minta duit jeung beli baju aing. Mana THR urang? THR ta tarang herang ta. Ini disebut tarang herang. Ayo Gus. Pelenan bakso. Oh. Burung, mana geraan? Naon Si beli baju. lebay gitu. Paling lebay ge meureun minta duit be. Diting naon? Si beli baju. Emang teh meuli baju ya baju geus ting lebaran. Ih, baju naon karung goni ieu mah. Wah. Buru. Naon sih ih? Baju beli baju. Naon meuli baju. Palitan balik di Jakarta Atuh meureun. Jakarta ge emang ting saha THR tarang herang ta. Tanganan baso. Oh, Guys, Wah. bere emang panjul. Ih, Buru ih. Bora. Maneh teh nanaon Nancy. Lain petakun si meunang Pan ya. tadi enggeus dipentakkeun. Menang ya sia dinyana. Bohong sia. Tanya teh jangan. Mana? Ih, atulah mau tanah kakak. Ai eta Bang ai kunaon naonan di dinya. Tadi aya mang Panju minta duit balik di Jakarta oge minta THR hang beli baju can mitra. Beli kos 3 budak leutik. Siapa sekolah dekan aing? Atuh mental ka ditu kepung tadi ge ngomong. Ulah ngambek di dieu. Hayang mah kepung. Hei. Lompat jauh. Ulah gitu aneh prok siga naon gua. Ih. Terus capek meureun ngudag bae. Oh, bosen. Geus tiup di dieu lah. Coba kita. Bosan ku naon? Atuh bosen be. Isi tadi di duan bae cuma paling bubuan. Ih, cemburu bae. Teu lah, orang yang apa aja teh ama ieu saha gitu. Emang tadi emang Panju. Aya. Ya, meh. Kesel man kita di aing minta THR teu menang-menang. Mana? Jelas jasanya na, isa emang Panju di dieu. Ngomong kitu mencangan manehna urang THR. Ayo, serbu yuk. Ayo tapi sih. Beli baju lebaran. Minta THR yuk. Mau ngerak balik Jakarta heuh. Atuh ti tadi ge cek aing ge naon bantuan aing sekolah cicing bae aing minta duit minta Pan THR. eta ge ngomong, ai batur-batu becir kumaha tuh? Asa mah minta mah kitu. Eta muka-mukan di dinya, kos budak leutik juga yang beli balon bae. Siapa mau bisa ngerasain jadi aing keselnya oh. Keselnya di sebelah mana? Aku kesel be siap datang lumpat aing tahu. Oh, sieunneun eta sabenerna mah sieunneun. Baskom. Ayo ah. Ayo, ayo beli. Aduh, Panjul kemana ya? Gayanya mau diajak keliling, tapi gua ditinggalin di sini sendirian bae. Udah diteleponin kagak mau aktif HP-nya. Coba dah, telepon lagi dah. Katanya mau diajak keliling, gua keliling-keliling kampung, nyari cewek. Tapi gua ditinggalin dewekan bae di sini ya. Mana ya? Coba jajal telepon lagi dah. Nah, agak aktif nih bocah ya. Mana lagi ya? Gua nyari ya. Ih, capek bener gua jalan. Tadi ka mana seunan meni kebel. Andi. Lagian mandi segala kunaon? Ara teu lain tas lupa coba kita di porondangan meunang teu ngadat lain para Oh, tadi minta duit ya? Oh. Apa jual? Si Putri ka mana bae meni kebel amat tangguan. Heeh sia. Bodoh. Biasaan, Cantik. bocan baenya. Oh. Gitu dulu kene padahal. Meni keselnya kau nangguan beli lama. Pentingnya Allah minta idan. Geus ulah ribut dae. Aing neangan Mang Panjul minta THR bu mainnya menangna. Diteleponin si Panju kagak mau aktif-aktif lagi. Gue nyari kemana lagi ya? Gue takut nyasar, kelayaban nih kagak jelas mah ini. Aduh, Gimana sih teh jelema di tangan hari selamat? Ya, ya. Pokoknya aing teu ngarti gitu kapan izin jangan minta duit aing aja. Lagi. Mana teh? Bener kulincir
Itu pengen apa emang? Kan gua lagi belakang begini. Dan lu nggak lihat-lihat ke mata tuh. Nih, gua punya nih mata nih 2 nih. Hah? Saya punya mata ngeteh dipasang besia atau jele-jele lempang. Yang main ke lempang. Jele mah kemana? Lupa kemana? Lagi di kamar ada sih. Gua lagi nelpon. Itu telepon, tapi fokus mata anak ke jalan, nunjukin baik Kan gua kemana. fokusnya ke sini ke HP. Masa ngeliatin ke jalan? Gua nggak tahu lah. Nyeri aing ke Tarajang. Tarajang apa sih lu? Tarajang itu apaan? Emang lu di mana sih? Dari JKT. Jakarta itu naon sih? Jakarta. Allahu Akbar. Tanya kapan? Makanya terus lo tanya siga pantesan aing tadi ngomong tadi kan. Orang Tanya? Jakarta. Gua lagi nyari orang. Saha? Iya, orang. Teman gua. Teman sekolah. Ah, geus lan, terpentingnya nama saya tinggalkan. Ya udah yuk. Sial atuh bocah ya. Sama aja, gua juga dari kampung. Gak gitu-gitu amat. Nggak tahu apa. Temen gua preman sini katanya. Tapi katanya sih dia preman sini. Nggak tahu juga. Mendingan gua lanjutin lah. Nah itu bocah lah. Mana lagi ya gua ya? Ih, silo amat ya. Tapi enak juga sih di sini. Tapi ini bocah kemana ya? Kagak mau ketemu-temu sama gua. Aduh. Capek bener gua, nyariin tuh bocah bisa-bisa gua. Aduh, nyasar nih mah. Nah, hutan lagi. Mana ya? Nah, tuh dia tuh bocahnya tuh. Jul. Gua cari-cari, egok di hareupeun. Ada apaan lo nyariin gua? Katanya mau ngajak gua main keliling-keliling kampung. Di sini. Kan ngadem ngumpet tuh man situ. Ngapain gua tadi lu diajak nggak mau, katanya mau diam di rumah aja, gimana sih? Ah, lu nya nyuruduk sendiri wae, kagak mau ngajakin, gua takut nyasar di sini. Udah tar tungguin gua situ, gua nyebrang nih. Ngumpet bae. Ah, lu mah puasa mangpet. Emang lu nggak puasa? Oh, insya Allah tuh. Agak kali. Udah kalau nggak puasa kita ke warung sana yuk. Ngopi, beli kopi. Lu aja sono. Lu sini. Gua sana kan beli nggak kopi. tahu di sini daerah Udah, sini ntar takut gua sono nyasar. cari kopi. Ya udah sono. Oke. Action. Oh, pernah kos kebo teh. Be. Pernah kos sembe ah bodoh. Gedang. Oke. Siap ya? Action. Gitu. Apa hampura. Aduh. Oke. Action. Itu jelas tadi yang di kelas. Action. Itu suara